Andika hii, partage kwa mwingine juu imusaidie sana. Andika hii tarehe na uiandike na uishike sana, na upartage, abone toi, partage tapote juu ikusaidie, na ugarde hii video na isaidie mwingine pia, umupartage, umushare. Ni kusema nini? Mumaisha, kwa hii dunia yetu naishi, katika maisha, shikaze sana, evite, epuka hii kitu mina kuambia leo. Epuka sana kupatia watu vya kusema. Epuka sana kupatia watu maneno ya kusema, lakini hakikisha unawapatia maneno ya kukritike. Hakikisha unapatia watu vya kukritike. Bref, kukritike yani wapatie vya kukomante. Bref, ni kusema nini? Kuima watu vya kusema inamaanisha nini? Ya kwanza, unaweza kuwa huko kwenu miaka mingi hauolewe, haupate ndoa. Pale watapata vya kusema, wataanza sema oh, labda shalaaniwa, anatosha, ule anaruka sana, ni mbaraka, hastahili olewa, ana sura mbaya ule. Hakikisha unapiga magoti uwapatie njo vya kukritike, vya kukomante. Siku unaolewa, tamie wanakritike, wanasema na njo bwana gani masikini, aliolewa kumasikini, hana pesa, ona bwana sura, ona bwana hana tae, ona bwana hana hafutie, bwana mwenye hatire. Banapata vya kukomante juu bameona. Ni kusema kwamba mtu anapataka vya kukritike, vya kukomante kubyenye aliona, anakosaka vya kusema kubyenye hakuona. Bref, unasikia na njo ndoa gani, mariage tuliendako, mbona hatukukula, hatukushiba, ona decor. Na njo mariage gani ile? Ona chakula, ona sale, hakupata sale. Me unasahau kama umefunga ndoa. Ule mweko nasema vile yeye angali kwabo, na samwe yeye ashakafanya ndoa, anapata vya kukomande, vya kukritike. Me ushaenda, ushafunga ndoa, ushatosha aibu ya kupana vya kusema. Ingine kupatia mtu vya kusema, unafanya siku mingi hauzale, umeingia mndoa, haukupata mtoto, haukupata watoto, wala unapatia watu vya kusema. Bataanza sema alitosha mamimba, ule alikuwa mbaraka, ule alikuwa anatosha mamimba, ule kwa alikuwa hakamatike, ule. Kila mtu atasema vyenye anapenda juu haupate mtoto. Lakini saa utazala, unabaima vya kusema, bataanza sasa kritiki na makomantere. Anazala na shaka uya mungu nyumba, mungu anamtosha mbali. Batoto bakisha komala, banaanza fanya vituko mukartia, se ni bora tu asingelizalaka. Banasema juu ushazala sasa. Balikuwa na shema make, banadamu banashanja kauli. Na njo maana nimekuambia, pambana, piganisho, sipatie mtu vya kusema mu maisha, lakini mupe vya kukritike na vya kukomante. Unafanya siku mingi hautumike, unafanya siku mingi haupate kazi, uko nazunguruka, viato ishapengama, jasho, miaka mingi ya shomaje. Banaanza sasa kusema ule ashakuwa tu wa mamaombi, ule tu ashabakilia tu ni francais mukinywa, angalia kazi anatumika, angalia bako banasema. Sa utapata kazi, wataanza sasa komantere, na njo kazi gani ile? Meushaanza pokea kumwisho wa mwezi. Sa utapata kazi, bananza komantere pale, bananza sasa komantere yenye banaona unapatisha abo. Haya, ingine tena kupatia mtu vya kusema, ule havoyajake depuis alanza tuambia ataenda, haya voyajaka, ule hakuna tabakilia tu pale mwile quartier, mwa hii inchi, mwa hii hivi. Siku utavoyaje, bo peke batapata komantere na kritike. Basi bie za leo za Dubai sizishashuka, kila mtu ananzaenda Dubai kila mtu ananzaenda France, Paris, kila mtu ananzaenda Ulaya, kila mtu ananza voyager. Banapata vya kukritike na vya kukomante juu balikuwa habana na biko na vya kusema. Sasa utabakiliaka tu mu quartier, wakati wenzako wanapanda avion na bananza komante, alienda avion gani? Alienda mu avion Boeing Airways, alienda mu avion gani? Basi zile ile kwanza nafuyaka. Banapata vya kukritike
Oh, wewe uko komersa tu wa chini chini wa hapa, banaanza kuwa nasema wewe unabakiliaka tu kuuzisha maavoka, kuuzisha utabakia vile, banapata vya kusema. Sasa utaanza enda Turki na Chine, batapata kritiki, banaanza sema basi Turki, nguo za Turki anazituletea, basi made za Turki angetuletea njobi ya fasi fulani. Unaona wanadamu gisi wanakuwaka, njo kusema patia mwanadamu sana vya kusema, umuime vya kusema, umupatie vya kukritike na vya kukomante. Banezi kritike wanako me uko naye, bana kritike bunyumba yako me uko ndani. Ule mwiko na kritike bunyumba yako yeye ashatoka mwabo. Ule mwenyeko na kritike kazi yako yeye anakwambia siwezi tumika kazi ya fasi ya hivi, meiko na kulomba umkopeshe. Mtu kuna pata vya kusema me ifo umuime vya kukomanda, umuime vya kusema me umuime vya kusema mpatie commentaire na critique. Mungu akubariki. Utapatia mtu critique na commentaire na muna gani? Wakati utajifokalize, utajitia sana ku Mungu, utaomba Mungu, niondolee hii aibu, niondolee hii masemi, niondolee watu wanasemaka nini, niondolee vya kusema juu ya watu, nipatie kritike, watu wanikritike zaidi. Unajua, unaweza kuwa miaka sana mpangai, batu wanasema utakufia tu mupangai, wewe hakuna chini utajiwezeaka. Wanakusema juu uko mpangai, banasema juu unapanga sana nyumba, wanasema juu wewe kazi yako tu wewe ni kuhama makartier. Siku utapandisha chantier, batapata commentaire na critique. Basi naye de niveau ni za wapi? Batapata critique na commentaire na njoo nyumba gani me umejenga. Batapata critique na commentaire me uko kwako, banasema ona ile nyumba angelijenga hivi, ungelianza changa mchanga, ungeuza mchanga ya Rwanda, ungefanya mchanga ya hivi, ungepanga nyumba, ungetia nyumba ya hivi. Na ile quartier angalia wewe, banapata vya kukritike juu banaona sasa, banapata vya kusema juu banaona sasa. Njo banadamu bale, hakikisha kata jasho migulu, omba sana, patia banadamu vya kukritike na vya kukomante, ubaime vya kusema. Ubarikiwe.